Reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe dukurikira umunsi ku wundi hano ku rubuga rwacu tukugezaho umunsi ku wundi. Rero nyamuneka niba utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo gukora subscribe kugira ngo usobanukirwe byinshi birimo kugenda bitangazwa gatanu kuri gatanu umunsi ku wundi. Rero ntujye kure, yakira amashusho yawe kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Kuri uyu munsi rero muri iki gitondo turi tariki 24 z'ukwezi kwa karindwi 2025, twaguteguriye amakuru meza menshi. Turifuza gusobanukirwa byinshi tugendeye ku makuru arimo kuvugwa cyane, yasakaye ku mbuga nkoranyambaga, yasakaye mu gihugu cyose muri rusange, ndetse n'abanyarwanda batuye ku isi hose ndakeka batangiye kuyamenya. Rero twaje hano kugira ngo tugusobanurire byinshi birimo biratangazwa. Duhereye kuri iyi nkuru y'umugabo witwa Dr Edouard Ngirente, nyuma y'uko Perezida Paul Kagame amuhagaritse mu nshingano yari afite zo kuba cyangwa se zo kuyobora guverinoma, zo kuba minisitiri w'intebe. Uyu mugabo Dr Edouard Ngirente yamaze kwandika kuri Twitter. Ese yanditse iki? Ese byagenze gute? Ese ubundi Edouard ni muntu ki? Ku bantu batari bamuzi, turifuza kugira ngo utege amatwi kugira ngo usobanukirwe byinshi kuri uyu mugabo. Uyu mugabo rero yamaze no kwivugira urugendo rwe kuva yatangira kwiga amashuri abanza kugeza kuri uyu munsi yahagarikiweho imirimo ye yo kuba minisitiri w'intebe, minisitiri w'intebe w'u Rwanda. Rero ibyo byose turifuza kubikugezaho gatanu kuri gatanu. Indi nkuru twifuza kugarukaho nanone muri iyi nkuru ni inkuru ivuga imirwano ikomeye AFC M23 yirimo cyangwa se imazemo igihe, ariko cyane cyane kuri uyu munsi wa tariki 24 muri gitondo, aho rero imirwano ikaze cyane irimo guhuza AFC M23 ndetse n'abasirikare ba Wazalendo ndetse na FDLR. Nk'uko murabyibuka neza ko mu minsi ishize bo ubwabo batangaje ko badateze guha agahenge M23, bavuga ko nubwo leta ya Kongo yasinye amasezerano yo guhagarika imirwano burundu hagati ya RDC na M23, yaba FDLR yaba Wazalendo bamaze guhakana bivuye inyuma ko badashobora kuzakurikiza aya mahame yasinywe cyangwa se ubwumvikane bwasinywe ko intambara yahagarara. Rero FDL na Wazalendo bamaze guhakana. Turaje nabyo tubigarukeho gatanu kuri gatanu, tubabwire aho imirwano irimo kubera, tubabwire aho imirwano igeze n'ibindi bitandukanye. Si iyo nkuru gusa, turifuza kubabwira ikibazo kirimo kwibazwa n'abantu benshi, bibaza batese bigenda bite iyo minisiteri cyangwa se iyo minisitiri w'intebe avanyweho cyangwa se avuyeho bitewe n'impamvu ze, bitewe n'impamvu z'ubuyobozi, bitewe n'ikibazo runaka. Ese hakurikiraho iki? Byose turifuza kubikugezaho gatanu kuri gatanu. Wowe rero ntujye kure kugira ngo usobanukirwe byinshi birimo kugenda bitangazwa. Mbere yuko tukugeza iyi nkuru, reka tukubwire ko ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ryahanganiye bikomeye n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR na Wazalendo muri teritwari ya Rucuru, intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyi mirwano irimo kubera mu duce dutandukanye twegereye pariki ya Virunga, hagati y'agace kitwa Kakono ndetse na Kazaroho muri sheferi ya Bwisha. Rero kuva muri uyu mugoroba, ubundi byaturutse tariki 23, urumva ko ejo hashize, no muri gitondo byaramutse ari amasasu, ari imbunda zikomeye cyane. Rero kuva mu mpera z'icyumweru gishize mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru hari kubera imirwano ikomeye ihanganishije AFC M23 n'imitwe iyikiwe na leta ya RDC ikunze gukorana n'ingabo z'iki gihugu. Ku wa 22 Nyakanga 2025 AFC M23 yahanganye n'imitwe ya Wazalendo cyane cyane muri groupement ya Nyamaboko na Mufunyi muri teritwari ya Masisi. Muri groupement ya Bukombo iherereye muri sheferi ya Bwito, AFC M23 yahanganiyeyo n'umutwe wa CMC
FDP uyoborwa na Dominique Ndaruhutse umaze igihe kinini cyane akorana na FDLR kuva tariki 19 kugeza tariki 26 Nyakanga 2025. FCM23 yahanganiye na NDCR ya Jideo Mwisa muri groupement ya Kisimba iherereye muri teritwari ya Walikale. Iyi mirwano iri kuba nyuma y'aho leta ya RDC na FCM23 bishyize umukono ku mahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro tariki ya 19 Nyakanga 2025 bifashijwemo na leta ya Katari. Leta ya RDC na FCM23 byemeranijwe guhagarika imirwano burundu, ariko hari impungenge ko wazalendo na FDLR bizakomeza kugaba ibitero bigamije kuburizamo amasezerano y'amahoro, cyane cyane ko byagaragaje ko bidashyigikiye ibiganiro hagati ya leta n'ihuriro rya FCM23 bo bita ko ari umwanzi. Twikomereje no ku makuru yacu n'ubundi twifuza kubagezaho, ni agira ati mu Rwanda ingingo igezweho ni Minisitiri w'Intebe mushya witwa Dr Justin Nsengiyumva yasimbuye Dr Edouard Ngirente wari umaze imyaka 7 n'amezi 10 ari kuyobora uyu mwanya. Dr Nsengiyumva yagizwe umukuru wa guverinoma y'u Rwanda, yari guverineri wungirije wa Banki Nkuru y'u Rwanda kuva muri Gashyantare 2025. Ingingo y'116 y'itegeko nshinga ivuga ko Minisitiri w'Intebe ashyirwaho kandi akavanwa ku mirimo na Perezida wa Repubulika, ariko abaminisitiri, abanyamabanga ba leta n'abandi bagize guverinoma bashyizweho na Perezida wa Repubulika amaze kugisha inama Minisitiri w'Intebe. Ni ukuvuga ngo kugira ngo aba bandi uretse Minisitiri w'Intebe niwe Perezida ashyiraho, hanyuma abanyamabanga ba leta n'abandi bagize guverinoma bo bose bashyirwaho iyo Perezida amaze kugisha inama Minisitiri w'Intebe, bakagenda batoranya abo bashyiraho bagendeye ku bushobozi, ndetse wenda turabisobanura. Ingingo ya 124 y'itegeko nshinga ivuga ko iyo Minisitiri w'Intebe yeguye cyangwa avuyeho ku mpamvu iyo ari yo yose bituma n'abandi bagize guverinoma begura. Ibi bivuze ko ingingo y'124 iha Minisitiri w'Intebe uvuyeho inshingano yo gushyikiriza Perezida wa Repubulika ubwegure bwa guverinoma gusa. Abagize guverinoma bakomeza gukora inshingano zimwe na zimwe rero zisanzwe, ariko hari ibyemezo baba batemerewe gufata. Iyo ubwegure bwa guverinoma bumaze gushyikirizwa umukuru w'igihugu, Perezida wa Repubulika aba agomba gushyiraho guverinoma. Agaka ka gatatu k'ingingo y'114 y'itegeko nshinga kavuga ko guverinoma yeguye ikora gusa imirimo ya buri munsi kugeza igihe hashyiriweho indi guverinoma. Amategeko ateganya ko Perezida wa Repubulika agiriwe inama na Minisitiri w'Intebe ashyiraho guverinoma yubahirije amategeko no kureba ababifitiye ubushobozi. Iyo Minisitiri w'Intebe mushya amaze kurahira, abaminisitiri bagize guverinoma nabo bararahira. Bishoboka ko abari ba minisitiri muri guverinoma yari iyobowe na Dr Ngirente wakuwe mu nshingano bagomba cyangwa se bagumaho cyangwa hakinjiramo abashya, ariko bose bongera kurahira kuri izi nshingano baba bahawe. Reka twikomereze noneho ku makuru arimo kuvugwa none kuri uyu mugabo Dr Ngirente, aho rero kuri ubu ngubu yamaze kwandika kuri Twitter. Dr Ngirente wabaye n'ubundi Minisitiri w'Intebe tariki 30 Kanama 2017 kugeza tariki 23 Nyakanga 2025, asimburwa na Dr Justin Nsengiyumva wari guverineri wungirije wa Banki Nkuru y'u Rwanda. Ubutumwa Dr Ngirente yanyujije ku rukuta rwe rwa X nyuma y'itangazo rishyiraho Minisitiri w'Intebe mushya bukubiyemo gushimira Perezida Paul Kagame wamugiriye icyizere akamuha amahirwe, akamuha inshingano
zo kuba minisitiri w'intebe akazimaramo imyaka igera ku 8. Ati ni urugendo nungukiyemo byinshi, nyakubahwa perezida wa repubulika, mbashimiye aya mahirwe mwampaye yo gukorera igihugu cyacu no kuba mwarambaye hafi mukanshyigikira muri urwo rugendo, mwambereye icyerekezo. Nzahora iteka nterwa ishema n'icyo cyizere mwangiriye. Dr Ngirente ashimirwa ko kuri guverinoma yayoboye hashyizwe imbere kubazwa inshingano bidasanzwe ku bagize guverinoma ndetse abitwaye nabi bagahita bakurwa mu myanya kandi bikamenyeshwa abaturage. Dr Ngirente yatangiranye minisiteri 20 ariko yasoje igizwe na minisiteri 21. Minisiteri 2 zakuweho hashingwa imwe, mu gihe indi yagaruweho. Hakuweho minisiteri y'ubutaka n'amashyamba na minisiteri y'ishoramari rya leta, hashingwa minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, ndetse hagarukaho minisiteri y'umutekano. Dr Ngirente Edouard yavuze ko yavukiye ahitwa Mbirima na Mutovu, ni mu kagari ka Mbirima mu murenge wa Coko, ni mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru. Byari tariki mu mwaka w'1973. Amashuri abanza yayigiye mu ishuri ribanza ryitwa Rwahi, ayisumbuye ayakomereza muri Groupe Scolaire de la Salle yahoze ari muri Byumba. Dr Ngirente yize ubukungu muri Kaminuza y'u Rwanda, ni umwe mu babaye abanyeshuri bayo ba mbere mu myaka yabanje nyuma y'uko jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ihagarikwa. Rero arangije amasomo yakomeje gukora muri agronomy mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare, aho yanigishaga. Icyo gihe yari umukozi wa kaminuza mu mushinga wari ushinzwe ibijyanye no kugenzura izamuka ry'ibiciro ku masoko. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza mu ibarurishamibare n'ibijyanye n'imari yakuye muri Université Catholique de Louvain yo mu Bubiligi. Yabaye umuyobozi w'igenamigambi muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi mbere yo kugirwa umujyanama mu by'ubukungu muri Minecofine, maze inama y'abaminisitiri yateranye tariki 30 Werurwe 2011 muri village Urugwiro iyobowe na Perezida Kagame, imwemerera guhagarika akazi mu gihe kitazwi. Dr Ngirente 2014 yabaye umujyanama w'umuyobozi mukuru wa Banki y'Isi i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho 2016 yabaye umujyanama mukuru mu by'ubukungu mu buyobozi bukuru bwa Banki y'Isi, yarahagarariye ibihugu 22 birimo n'u Rwanda. Rero ni urugendo uyu mugabo avuga ko yungukiye ibintu byinshi nk'uko byagiye bitangazwa cyangwa se ubwe yagiye abyivugira. Ku yandi makuru rero turi bagezeho mu kanya, wowe ntujye kure, kora subscribe kugira ngo aya makuru ajye kugeraho mu ba mbere.